салом алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳар сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. бародарон азиз, аз хан давом мекунем ки парвардигоҳи ҳамаи бачаҳои ғариби мусофира барои рекорд сарбаланди хонободӣ тинҷ амон нигаҳбон бошад. баракат дар касбу кор, дар ҳаёту зиндагишон насиб рӯзӣ гардонад. бародарон азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, Пайшанбе бозор. мо камтар навор мекунем баҳри шумо. бародарон азиз, наворҳои мо баҳри шумо, шумо яктаи лайка дариқ надод бари наворҳои мо. наворҳои қадр кунед бародарон, иншоалло ки навори хуб мешавад. мо баҳри шумо наворҳое мекунем ки иншоалло лайка мезанед. мо навор мекунем айғанаҷиное ки ноз зоидан ба шумо пешкаш кунем. фикру ақидатон дар зери комментария бинависед. иншоалло ки навори хуб мешавад. бародарон азиз, мо шурӯъ мекунем навор аяк сарғанаҷина ки беҳтарин сорти хубай. мо беҳад стойкаи хуб дорем. мола ки базел чанд пул гуфтира? 7000 мега. 7000 мегӯй? 7000 мега ҳамина 6200 сум кесай надодайсаеш. 6200 сум кардан гуфти? 6200 барои мо 6200 фаҳмидем. 6800 6900 кеса мега. 7500 гуфтеста мега. молне ки моли наза стойка хубам дора. ганаҷинаки хавса беҳад моли хуб. на бародарон бо як сарганаҷинаки дига барои боқидан ҳам мешавад, барои мол кардан ҳам моли хавса ки хуб дорад. чанд пул гуфтира? 10500 муомила дорад. бозор чӣ пурсӣ? 9000. ҳар як аз 90 кад оз инда гуфтеса. 90 дирам кадан 9000 пурсидасан. рақамои телефони чанда? 93 93 885 885 53 89 89. бародарон дами рақамо занг бизанед харидорӣ кунед. ганаҷина беҳтарин дами бозори бародар муомилаи хуб дорад. ягон чи муомила мекунад, фолоташа муомила мекунад. бародарон азиз, бо як сарганаҷина ки фасонаки хушруда стойкаи хубам дорад. пародои қимсангира 7 моҳа 7 моҳа гусала сорти миасамалужни пародай сорти хуба кама молои нағз мегирад. чанд пул гуфтӣ? 8 сомонаш гуфтасам. бо ягон чи муомила мекунам. 8000 мега муомилаи хуб дорад. ягон чи пурсид бозор? чанд? 7 кадесан. ҳам фазо кардан надода. як бора хафои мола навор кунед бибинед. хафои мола тамошо кунед азиз. али шамаш ҳама шароитош дар ҷӯша бародарон азиз. акам рақамои телефонтам гап зан. рақамои телефонам 93 катия 93 473 473 32 51. бародарон азиз, ҳамин мола тамошо кард. ба хотири ҳамин мола яктаи лайка дариқ надорад. рақамои телефона гуфтем гузаштем. ба ҳамин рақамо занг бизанед. одами бозоре муомилаи хуб мекунад. моли пародои қимсангира бародарон азиз. занг бизанед харидорӣ кунед. бародарон азиз, як сарғанаҷини калғанаҷин барои боқидан хушру тамошо кунед. иншоалло зин нарх навош ҳам мепурсем. мегзарем як мола ҳама тарафа тамошо кунед. баъд мегзарем ба нарх навош мепурсем. чанд пул гуфти якайра? 11500 мега муомила дорад. бозор чӣ пурсӣ? бозор то 10000 айни боло айдах қариб 10000 калдан. 9000 пурсидан. ҳамон рақамои телефонтам бигӯ ака. мутаассифона бародарам мисл мега аниқ номро ман намедонам. молаш моли нағза бачаҳо пятилетка будааст. мол аями пятилетка фашоза. бародарон аз ани ғанаҷинака 12500 мега бозор 10811 мега пурсидан. ғанаҷинака соз бо моли дарози хуб аст. бародарон аз ани молак моли биғиза гусалаш калон мезанад. гусалаш калон мезанад. мумкин ки 7 моҳа боло бошад. чанд пул гуфтира? 12000 мега муомила дорад. дӯста зоидаги семиш дашкам шуд. ҳамун хелалан тари семиш дашкам шуд. бародарон азиз, молак моли аҳлай бародарам як чи чӯпули туғриша мега мефурӯшад. тамошо кунед қафои мола. рақамои телефоно чанда? 03 03 946 946 79 79 79 79. کسی که بغض در کار برای با همین رقم زنگ بزنه خریدار کنه برادر از معامله خوب داره برادر. 12000 مگا معامله داره.
گوز زویدگی یک تا برادراناز 8700 سومش که هستن 8900 گفته است یک تا زویدگی مولا متفق مولا تماشا کنید برادراناز تماشا کنید مولا که مولا ساز بستن برادراناز زمین غناجینکه 10,000 سوم بزرگ پرسیده است 10,800 سوم بوده گفته است صاحبش جای پولگیری شفته 11 گو 11,200 سومش گذاشته است مولا نصب است تماشا کنید مولا که خوب برادراناز یک سر بخچه برای مول کردن سویچ است خوبای مول کچه مولا که بازی بد است تماشا کنید مولا دراز استویکه پیشوتانه خوب داشته است چند پول گفتی ده 13,000 میگه معامله داره بزرگ چی کسی 12,000 کردن نداده برادران عزیز برادران یک سر بخواه برای بخیدن مال دراز خوب دست گردن خوب هم داره چند پل گفتی را؟ 13,000 معامله داره بزرگ چی پرسی؟ 12,000 کردن نداده کمتر معاملهش مانده برادران عزیز رقم تلفن رو 732 91 برادران با رقم زنگ زنی خرید کنید بخواه که خوبه برای وقت امدا بستن شد مال دراز خوب دست برادر آدمی بزرگ انشالله معامله خوب هم میکنه زنگ زنی خریداری کنه برادران زنی مال 15,000 سومانی سودا شد دوزی چند کیلو برآمده که 297 کیلو جلوی ویسش برآمده برادران 15,000 سومانی سودا شد برادران سمتل 53 سودا شد 503 کیلو وزن دارد 503 کیلو جلوی ویس برآمده 503 کیلو برآمده دمی سمتل 54 53 54 سودا شده برادران عزیز ایزروس 54 52 سودا شده مال فربه برادران عزیز انمی دقیق 51 سودا شد چند کیلو برآمد 295 کیلو جلوی ویس برادران 51 سودا شد مال فربه کلان فربه خوب امروز 54 سودا شده برادران انا میرم برادران عزیز می سیمنتال هم 54 سودا شد بخواد مال برادران عزیز به خاطر همین مال شویدی یک تایلک بزنه به حد مالکی خوبی بد است استوکای خوب هم داره یک ساله مال بود برادران استوکای خوب هم داره فیگورش به حد بازی داره پیش هم سر دام خوب داره کوپر غوسه شکر برادران عزیز این قفای مال برادران عزیز قفاش هم تماشا کنه مال هم اجیاش 100% چورکنجا مولا چند پول گفتی؟ ایران 17,000 میگیم بزرگ 15800 هر 16300 کردن نبودیم 15800 17,000 میگن معامله داره بزرگ 15600 15800 هر خیلی وقت پرسیده است رقم تلفن هم بگو 902 31 54 برادران با این رقم زنگ بزنید خریداری کسی در مکتب معامله کنید گوی زویدگی فربه باقیدگی برادران عزیز یا 35 یا چی؟ کیلو 35 414 کیلو برآمده 414 کیلو جوی میس برآمد سودا نشده است پروس نایترس کشیدن برادران از همون کنجین مدگوی که سودا شیدگازی 18,000 سودا شده همون که سرخه که هزی 414 کیلو و چند کیلو برآمد همون سودا شده 18,000 سوم دو سر کنجینه که چورنا پیوس برادران عزیز هر چند کنجینه که یوشای همین یکیش 14,000 اولش 13,000 با معامله داره ولی مولاران کنکرت مول غوسه چورکنجا مول برادران خوش رو تماشا کنید یک تایله که بخت همین مولای خوب بزنی برادران عزیز مولای غوسی بخت قوت دسته ذاتی خوب نه یک سر به خچر فسانت بیم خچر هم خوش رو دست نکی سوگوش نیست که پسن که چند سال شده است مولا که بازه بدهی نکی برادران یک سر مال فربه 12,000 میگه 11,150 سوم کرده نداده ایش کمتر معاملهش مونده است
غناجین فاربه برای کشتن برای معرکه میشه برای دکان هم میشه خشرو فاربه اینه جبرجات درون از دو سر غناجینه که دیگه غناجینه که بازه بر به سر خطش امیلا چند سوم گفتی این 9 سومی 9000 میگم معامله داره بزرگ یگان چی پرسیدم میره 77 کردن نداده 77 کردن یا جا 15000 کنم هر چه در جایی برادران عزیز 15000 کردن نداده والله خوشم ملاقات خوشی داشتم برای بانی را میشن اما رقمات تلفن تا بگو 004 22 3389 برادران از برای خیلی میذاشتن زنگ میزنه خریدار که برادر آدمی بزرگ خرید فروش دنگلش میگه که من خرید فروشم یک چی تغریش هم میفروشم زنگ میزنه خریداری کنه برای مول کردن کم پر امامتی میشه ملاقات نقد رسن سویک دورم برادران از در همینجا ما با شما خداحافظی میکنیم تا نوه‌های آینده خداحافظ خداوند یار مددگار کنید فکر خودتون در زیر کامنتار بنویسید چی فکر داره برادران درباره نرخ نوای بازار چیزی که میخواید بنویسید ان شاءالله که نوار ما باش ما برای ما یک تایید دریغ نداره پس سکنه ان شاءالله نوارهای خوب ای پیشن خداوند نگهبانتون باشه